Shalom bataha ganupan nalahu mamukah lahwanta bani sogot ni arion diar martonggolo behita dia tetupa sombanami ubamu Tuhan bani pamasu-masuanmu pakasomanianmu ibagas parguluhan nami terlebih na istirahatan nami saborngin manipat Tuhan ya somaniam tongonan nami jana ipuhui ham hanami ibagas malas ni uhur jana bani panorang on Tuhan siolo mahanami mambogei hata panotap bani goluh nami ibagas mandalani parguluhan ni hari-hari nami bani sadarion tutap doa nami marondo sebagas tanganmu. Terima kasih Tuhan, amin. Dia robata ganupan nagabe hata panotap bata ibagas nama muka lawan tabani sogot ni arion ay mahumbani Markus 4 ayat 40 isobut sonon dop ay ninima dopak sedia mase mabiar hanima eseng dong ope hapor sayawan nima amen ay ma dasni ita ganupan hinargan itu hanta mabiar aima anggo bani bahasa bani kamus bahasa Indonesia disebut rasa gentar menghadapi sesuatu yang lebih besar dari kemampuan yang dimiliki dan dianggap mendatangkan bahaya. Jadi Yesus menegur susiani ai halani nama biar ai sedia masalah na idopakon sedia ai membahen susiani ai mabiar janah langpor saya hubani nebata sanggana roh haba-haba nadoras mandora parao ni sedia janah masuk bah hubagas parao ai lupa do sedia lupa do susian ni ai bani halongangan na ongga ibahen Yesus dan bahkan sedia lupa bahwa sani Yesus pe boy do use membain halongangan na lebih besar umbani aha na do maongga ididah ni susian ai bani ari-ari sebelum ni sadokah sedia rup jadi ita ganupan ihata Yesus ma logoai jadi soh ma logoai anjaha minop tao ai logo pakon tao tunduk do bani Yesus nah berarti ita ganupan hinargan itu hanta bahwasani seberapa besar pun persoalan badai kehidupan namandorap hubata tutubui doai ipaminop nebata boy doai ipaminop Yesus jadi gati do homa hita songon susian ni Yesus ai bani guluh taon sanggah roh gilumbang mandorap hita mambahin hita mabiar mambahin hita khawatir ketika lang jupahan solusi dan bahkan lupa hita bani nebata lupa hita bani Yesus bahkan lang hita persaya bani kuasa nih Tuhan in hita berpikiran menganggap bahwasani lang sanggup Tuhan in lang sanggup Yesus in nalahu mangurupi hita padahal sasitong ni anggo ihapor saya hita anggo ididah kita dan bahkan bani panorang na iparawai sedia tahu pakon gilumbang IP tunduk doh bani Yesus tapi terkadang hita lebih berat lebih bagal do rasa khawatir tak lebih bagal do rasa biar tak
ibagas naman do pakon guluh ta si ganup ari, sehingga naman bahen gatinan hita lupa bahwasanya ada kuasa na hombani Yesus in. Dan bahkan habiaran tain hita haganupan hinargan itu hanta habiaran in bani guluh tain pataridah kon keraguan ta, pataridah kon ketidakpercayaan ta hobani Tuhan. Jadi na percayain lang mabiar bani gelumbang nasona HPI, gelumbang kehidupan nasona HPI na roh mandorap hita. Halani percaya do iya bahwa yurupi Tuhan do tong-tong ahpe na masa bani parguluhan tain. Langa dong na mustahil bani Tuhan, langa dong na lang mungkin bani Tuhan anggo hita percaya. Jadi haganupan do tunduk bani Tuhan, termasuk maai alam. Jangan langa dong badai persoalan hidup na melebihi kuasa ni Tuhan in. Ase hita haganupan hinargan ni Tuhan ta, mari tehon ni renungan ta bani sadarion ipasingat hita. Ase lang palama biar bani badai bani gulumbang na roh mandorap hita bani guluh taon. Percaya mah hita, Tuhan sanggup meredakan badai sebesar apapun yang menerpa hidup kita. Jadi songon na isobut hobata haganupan bahwasani maritehon ni renungan tabani sadarion, kita tidak perlu takut akan kehidupan, akan persoalan hidup na iahapkon hita bani guluh taon. Percaya mah hita bahwasani Tuhan selalu punya cara, Tuhan selalu bisa membantu mengurupi hita. Jana boido hita mataluhon haganupan melewati haganupan persoalan hidup in, maritehon ni gogoh na humbani ne batain. Sehita haganupan percaya mah hita ulang palama biar hita hubani persoalan in, Tuhan selalu punya cara bagas nama pasalosehon in haganupan. Amin. Martonggo hita. Terima kasih Tuhan isombahkon hanami hubamu bani sadarion ipasingat ham tongon hanami aselang hanami mabiar bani situasi bani badai kehidupan na roh mandorap hanami bani perguluhan nami ipasingat ham do hanami Tuhan aselang hanami mabiar bagas namandalani perguluhan on sona hape borat ni guluh nami. Alani hapor sayai pasingat ham dotongon hanami ase hanami persaya bahwasani Tuhan selalu punya cara nalaho mengurupi hanami. Paniaganupanin Tuhan tetap matundi mo na pasing in na mengajari hanami ase tongon boi hanami tetap persaya hubani Tuhan ibagas na mendalani bagas na makasomani bagas na mengurupi hanami mendopakon pergumulan pergumulan di hidup nami. Terima kasih Tuhan, ondos mahu bagas tanganmu, goluh nami sadarion. Selamat tonggo elek-elek nami on. Amin.